Internet qhillqachishkantaqma pampachaykullawaychik. Y chay nasapakamaman rika qayna punchaw qarqanchikña Edgar Alarcónmanta kay kachkacha Edgar Alarcón a ver kaqllayki qhawaykullasunchik rika por aquí estaba Edgar Alarcón. Maytaq chay chinkarunchus. A ver, esto creo que es. Ahí está Edgar Alarcón. Ahí está Edgar Alarcón Tejada, ex congresista, ex contralor. Huk pasapa congresista contralor. Y paimanta su historia, huk vida to villaculachkanko rikao. Incluso hatiparon coña imaina ekainikas kantaps. Y ex militar, pues militar o ex policía, para su año culante igual. Chay no con pelegona, año culante. Wow, y mapi uchale gorga, uchay taitacha, posa kunam pao, es chay nanina pagina. Pero accidente, su con pelegona, año cueja. Incluso puños tillan tu jaulia que un reparo ya baño con otaja baño man ispachaco paloxen que chay pipunco puita la coron que ya tu baño que hay para que mayo ta chimpas hay pani chips manacho que cachimayo pe wichigo su baño coach con mascanco ya semanante chay no baño o accidente perica o chicos papas que hay carro pipas ima pipas o balawampas cuitewampas. Wañuy may pipas chay pipas tari kullawanchik ya. Warmatapas machupayatapas allimpujus jarunatapas julliyuqtapas wakchatapas jullisapatapas aputapas munaychaku jurunatapas haykaqta chay munaysapa runakunapas wañu kullanku gatun reyes gamonales terratenientes tukuy sutiyuqkuna hasta papas, papa de Roma, que esta chapa, brazón, nincho, vicario, nincho, representante de Cristo en la tierra, nincho, representante de Cachcaspaps, sueño, hay que papa con sueño, y cachayna. Llena con película, mancha cuiwan ya causa cuyasun chique, naspa sumacta causa cuyasun chique, guaño corona hina. Chaita recomendé, guaño corona hina, causa cuyasun chique, porque cualquier nincheja. Mana nunca waño hinata kama imata rualas cancharin yo kaya pas waño kukina causa kulian ni mancha kuiwan. Bueno, junio kulian chiquilla y machata pasicao, alguien causa con anchipa mientras causa con anchicama. Hay que vivir cómodos, hay que tener casita, un lugar con lugar chic. Y achananchi, para que juegue chanchicas jamin, alguien wasichapas, wasichapas igual. Cae no trae tan chuasun bendición te imachanchips capuasun está bien alguien me chaita naricao mister manich hay que disfrutar un poco la vida pero yo ya rina tajia ver guaño kuspanchik maiman tarisun yo con palego maiman pasasunchik guaño ko jare que chay guaño ko ja chay kamuchka hichpay kamuchka kay guaño ko imanta tajnin a ver kay defensoría del pueblo imaniscanta gareña hambre xerone coña chay chunga hanchini guaño ko konata chisim tutaka marike Jorge Corjaco yaktukuy puncho yanapan korika karuta tanga payas pango chiluska payas pango chisiarka ko pues tutaña que maquinaria rispaña tikrachay korjat nada chati chay piño Jorge Blanco chay yakchao pitutatarik pasa chimonko y kunan jariki ña entrega y con cuña ya jallapanta o que con seguro mana integachkan lachcho rikao kay pinichkan wawqillaykuna palaykuna ayllukunatas hayachkan que kay mama Diana Marisol Añanca Cano 29 años pay seriki mana aylluyuq chaynaqa ayllukuna foton kachkanpas a ver kay a ver dónde está Añanca su foto pitaq kay Luis Alberto Culqui Vargas dónde está Añanca pa foton tichatarilla suanchik ella creo que es obstetra 16 víctimas Oscar Benjamín médico cirunista de Huanta ex congresista de las víctimas ex contralor anchaita mana foton choramos canicho hay que poner también foto del ex contralor ahí está la foto del ex contralor ex congresista Taita Edgar Alarcón con ella más calculación chicha y si pas chapa fotón ta
pay tariki paypa ayllunkunata manaraq rikurinraqchu llaqllapanman entrega llaqllapanmi nichkani porque huk iskayraq rikcha NNPs faltachkana kay payllanchis faltachkanqa riki ayllukunam entregan chaynapi ayllukuna huqarikuykuspanku pampakunankupaq riku awqillaykunapa pallaykuna rikurinanku huqarinanku anchaymanta manaraq pisiykuchkaspa nisunchik ya awqillaykuna pallaykuna aunque chaymanta ñarimasa chaymanta mejor kaytaq tukurasun kay panichallanchikpa ayllunkunay rikuriykullachu willakullaychik ya fotonta mana tarinichu sutillanta rikitariruni kaypi nichkan Diana Marisol Añanca Cano 29 años a ver Añanca kachkanma kay wamankapi riqsisqa paypa ayllunchu kanman hukchu imaynaya kachkanma Añanca kay Ayacucho llaqtapi achka Añancakuna Cano es a ver norteño algo me parece mana Canoqa kanchu kaypiqa entonces asuykunaykichik riki kay unidad de medicina legal nisqaman kay punta hospital Qipanman rikina chaypi nallaraq kachkan chay unidad de medicina legal nisqan rikaw chaypi riki ayan churarayachkan ya willakullaychik ya chaymantanchik karqanchiktaq kay Defensoría del Pueblo chayta nin riki huqarikullaniku nispa hinaspa riki nichkantaq denuncia pública wawqillaykuna pallaykuna kay llakiypaq rikaw mana allin runakuna siempre kay pasakuq rikaw kay accidentepiqa mana ni manchakunñachu wañusqakunatapas runata pasallampas bullata mapakaykullanchik imacha runa masinchikkunata pasampas astawanqa suwakuypi prácticamente y yanapaqninkuna suwakuypi aguanakurqaku kay accidentepi en vez de paypami kay carteran kay celular nin kay tarjeta crédito kay jollqin kay imachampas paypami relojnin anillun aretin imachampas en vez de chaynata huñuchaykapuspa entregaykapunankuta sapa wañuq patas llapa imantapas apakapunku chay tarjeta crédito nisqankunatapas apakapunku hinaspanku chaytapas kunan punchaw lliwña chinkarachinku awqillaykunapa pallaykuna chay cuentas bancarias chay profesionalkuna kanku rika profesionalkunapas kan rika qollqin rika waranqallapas kan waranqaqa demasiado pero ñuqa chaynapalla niskan waranqallapas kan claro ñuqanchik wakchapaq ni waranqapas mana kanchik qollqinchik bankupiqa pero paykunapaq waranqaman hanayman chunka waranqa pachak waranqa chayna qollqisqa paykuna kanku chaychik carropipa riki preciupa chaynallaman purikunku chay bankuman pasanku kachkanmi qullqin chayta hurquykamusun vilachinanchik pampachinanchikpaq habitunpaq sumaqta qullqinman hina profesionninman hina pampachinanchikpaq nispa kanchu qullqin wawqillaykuna pallaykuna cuentas bancarias suwakurunkuraqtaq llapa celular nin reloj nin aretin imapas allin pachachakunataqa zapatuchanputachan imachankunatapas lliw taqwichakurunku imachankutapas hinaspa lliw bolsikiakurunku chay yanapaqninkuna chaypi yunaykachishkantaqma en vez de llapa imachantapas ankayta runapatam kay llapa documenton kay llapa tarjetan nispa en vez de waqaychapunankuta lliw bolsikiakurunku hasta qullqinkutapas qullqiuchik purikunku qullqi sapa qullqinkupas manas kanchu awqillaykuna pallaykuna chay yanapaqninkuna ima suwa runakunaraq chayman kallpanku paykunaqa imapas hinaña mana yanapaqchu sino suwakuq imañama chayqa ari testimoniokunata chisinirqaykichikmi tapusaqmi nispa ari tapurqani paykuna willawan mana sutintu nisaqchu kasqanta
Willawan ari qhawachkaptimi ñuqaykuq mana ari intervenikuchu pero chayramunku yanapaq tukuspanku hinaspanmi llew imankutapas maskachakurunku ñuqaykunataqmi hakallakarayniku porque manchakuniku ashta wañuqkunatapas asuyakuyuspariqa imaykuytapas porque heridokunata riqariqa imanami yanapanki pero chay runakunaq de frente ayakunapata abajo tajuichakun hinaspañataqsi kamas pakastin kanku achachallawya chay runakuna wawqillakunpallayakuna chay Julio chay kapuqnin en vez de imapaq pariqa pampachikuna imapas servikunanta ya no hay cuentas bancarias wañukunñami ya no hay pero ayllukunaqa ¿qué tal suwa runakuna wawqillakunpallayakuna chayqa nishkan suwarunku llapa documentonta tarjetas de cuentas bancarias chay wañuqkunapata ayakunapata llew jurapunku celular chankuta reloj chanku imachantapas allinchantaqa apakapunku pero kaymanta rimarispaqa kay puntaman kutirisaq wawqillaykunpallayakuna kay wiraq hucha ishaqa según kikin pullakuynimina rikuqninkuna willakusqanmina payqa llamkan red Apurimac nisqanpi tayta doctor José Luis Altamirano Rojas chaypiqa e-salud pirachus llamkasapis e-salud qhipam kachka Apurimacpi pay siyaqa kuskalla kay empresa siba puytikuruqwan hamunman kasqa qhipallanta hamusqa hinaptinsi kamas chay puytikuruptillan chayaramun hinaspas pay uraykurun mana kay Huamankaman chayamunchu astawan wakpi kidaykullan hinaspas llapa kirisqakunata yanapayta qallarinman kasqa hinaspan rurasqa imaninkun chaynata chay rurayninkuta rimaychatapas qunqarunchiktaqma médicokuna utilizan rikaw pasajerokunapata chay kirisqakunapata niki heridankunata hampita qallarinman kasqa hina chaypi wawqillaykuna pay susiqa un héroe payqa apuraman kay Huamankaman chayamuspa apurinmaman riq kachkan riki hospital e-salud wakpi llamkaq tayta doctor wak Apurimac e-salud red Apurimac nisqan llamkaq tayta José Luis Altamirano Rojas chaypis pay papelnin karaq cuadernon karqa chaypis qillqayta qallarin kaymi sapakamanpata y seguramente yachaq tumpa yanapaychakuy munaqchakun chaykunata kushkanchakuykus paykunawan yanaparqa chay paychik pasachimurqa kirisqakunata heridokunata seqaykachimurqaniki puntataqa heridokuna yanapay bueno wañusqakunaqa wañusqañaya rika chaytaq allimantaña fiscal rispaña chay huqarikaman chay fiscal rinankama chay yanapaqninkunañataq suwakuypi prácticamente nichkanriki kay apacheta mana nika apachetapichus astawan kaylawchanpiñam rikaw apacheta waqraw charamkachkanki cercachañamiki chayllañamiki kaylawninpi riki kachkanqa más o menos 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar chay tutapayqa chiricha chaypi sorochipas imapas apamuspan yanapakullasqa kay tayta doctor José Luis Altamirano paymi riqariki hatun taqllakuyta merecen kay hukninkunamantaqa hukninkunaqa yanapaq tukuspallan suwakuypi aguanakuraku ¿qué tal gracia ningriki a nivel nacional profesional de salud kachkanku riki kay emergencia 107 nisqanpi chaypi listuchalla kachkanku pay willakunika médicos licenciados enfermería obstetras psicólogos asistentes sociales chaykunariki kichwapiraq aymarapiraq atendikunanpaq nispanin rikaw chayntach atendinku rikaw chaynacha kachkan emergencia paysirika ay mismo
Hayanacos, ahí mismo ni que pairicao, hayachera, que inmediatamente a las doctoras Lao Rojas de Salud, para con Samucha, con una siana para con asistencia, Ayacucho es salud, nishan con apeo, aunque hospital manteren, cuchay con apeo, americano. Chaimanta, presidenta ejecutiva de salud, María Elena Aguilar, para que nen alienta llam kai con kunang chaita nin korika alienta llam kai con kupai felicitanche. Jaina punja kamas lari kau che quieres con ta yana parja mana cha más pas baño con manche carga. Va que pare que bena chayam pare que likeron chay pare que yawar pa con chay yawar tukurten baño con mango chay con ta jampe pichay pere ocupa culas jarika. Chay dosaje ni santa chijaya con cola cabera cocharicao, que tal, gracias, un héroe, doctor José Luis Altamirano. Ay, chay montaña ta, kay mañana ta yay kuya son chigrika, may pim kachkarga, may pim chay kuya chay ki, mana chay lacho. Manarachta ni huk punchaos pasachkanracho che accidente, kayna punchorik accidente caron, achigay pachata sokta horas que imsachun canta, nen con ampas ya manarach su punchaopi, pichha horas que imsachun canta, huk carro pas chocaron. Con anga che empresa empresa Sánchez, Sánchez, una paliaicona, chajaya chocarosja, kay tum suya piña, urallampi na chay, jaina puncha wañu kusjanku chay urallampi, mana ni caroñachu chay manda caricao, chay pichucaruman kasja minivan nisjanwan, pero hasta vanja nichkanriki chayman pawarejaku personal de salud de Tunzule, que kana punjaos paykunachik punta taqchayaros panku yana parajaku rikao. Y chay doctor peon rikitayta Altamirano peon rika José Luis Altamirano paypeon yana parajaku. Kunam chaynas aymish pawaresjaku Tunzuliamanta inas pues yana payanku hasta vanja mana wañukuy karqachu kunanja. Solamente kirisqalla chaypi rikuk wiksayoq warmi. Hay que chaype como wiksayoq kaspan delicado chaypi riki tumpata queris reina tarikullan mancar emergencia apachicamorga hasta hospital regional de Ayacucho. Chayman huknimpas ya iskaynallachus chay nakuna queris kuna karjako kay perica ambulancia Tunzulia rika jipikamos apakamuchkan rika ya está kay chay chukaqninñata kay kachkantaqa kay chukaqnin minivan ahí está minivan coneta korusqaña unkam chukaros parikao. Y kaypiña tawachkanchi haya kiris hatarika patam tiay kachis pariki doctor atendichkan kay suero tapikos para suero tapikos para alto pehapirayachkan riki chay suero bajanan kama chay descompensación isqanchikaro chay tariki yanapachkan felicitamos a los amigos de Tunzulia manay FM pichukanchik paykunata arima paykunanchik pagenat kay wayrawasin takamarik kay hatun kuyakuy chaskiykunanku parikao. Mana pasó punjope otro accidente, mana chaya tu accidente, que pues cacha accidente, chaya con una taña un jarro. Aunque cae mana accidente ya, ¿dónde está el otro accidente? Cachos, nada, ahí están los Vías Libertadores, chay mandan mejor rimar sonchi. Vías Libertadores, a corona autonta marja coico España, jepi coico España, chimpa chimuchka naña, uchkullaña, Vías Libertadores. ¿Qué tal? Alientan tu parachisja, felicitan que hubiera gucha gilgasta. Malle, mamá que jawanan paps internet, ripukuntagma, y mamá que internet achichelauya. Bueno, chaga kuteramón. Entonces, foto augilegon vale sumachta tupai kuyan. Jepichkan autonta, Vías Libertadores. Wagna mi tujullaña kach, guerra pinaña. Guerra ya pimi tujullaña ñankunaps. Cuchibomba con una chora para tengo, chay no que cambiar los Libertadores. Estaban que puncha una pi yang galla pues uchkucha con una tapa tu kuchkan kuñama disimulanan kopaj. Ahí nas panenga que se estaba dando mantenimiento. En a mí ya todo con espalulla con ango pagado. Ay que pidió los Libertadores y aquí quien jaos un chica tojollaña que le compañero tojollaña que vio los Libertadores pues foto cachica más foto con Lulia Concho que le compañero un cagle acá hay parcha para echcanco está pues parchando yo toco chanco nata
Jalegonguña Parchapayeta a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional, Mama Buluarte, ya Guayqui, Americao. Ella dice, venga, manchoraban, chay, ya que qué tal lao, qué tal chay. Aunque hay mantarica y parte tucunay por Jalegon, porque cae a Jukurima y Nachos, no, sí. Jukurima y cae la piña tucuchcanga y Villacoy. Que ya hay una panilla y cuna. Aquí me tumpachcan con chofer marichis en el rey que incluso testimonia cochcan que carro pejamok pasicao carro tas pasaramos mancas apura o llaman pasaramos pan imaya carjapas equipo serenas con la municipalidad distrital vinchos para iconata tapón ni naptingme carro ja frenas ja manaña freno ja piscaña tu chucaros caraxe mujuraya chamampas mujuraya chakuna kachkan alpa mujuraya chaykunama chukasqas chaymantaña ukuman garipumur garikuawkllaykuna paraykuna ukuman mana karutachu ripurqaqa asllata ripurqa pero igual chay paqwayta ariki tikrakuruspanña chayta ruwakurullar qariwawkllaykuna mana chayqa huk iskayllapas wañukunman rikarqa rikaw kaypi nisqankupita huchay choferkuna nispa según testimonio mina choferkuna huchay chay choferkunataqa ña presión preventiva nisqanwaña chay hayna punchari may kachkarqa mejor wañukunmanku porque causas paja ullkuasipi tiyanqaku mana chayllachu paykunapas riki kirisqachi kachkankuqa manaña llankapakuy ataq hinaspa ayllukunaqa imawanta mikhunacha empresapas respondenan empresapas respondichkansa chay choferkuna denunciasqa kanqa rikao por negligencia wawqillaykuna palaykuna waqaq nisqanku rika manan kay carreterami huchayuq seguramente chay pasamos panariqa chay uchkupipas rikao mana atirqanichu freno apiyta vencerachikurqa como carretera mal estado chaynapim chayqa nin rikao pero masta nisqanku rikao apurado corrimos qampim chayqa nispa chaynaman tumpachkanku rik choferkunama pero ñuqa nini wawqillaykuna palaykuna kay vía los Libertadores anki piña mayqiña huchayuq kaptinpas manam riki kurichinapaq hinañachu corren carro takateakuspa qamkuna purinkichik kay winchu llaqta runakuna vía los Libertadores puriqkuna wak Niñobaman wak qhipakuna maykunaman illakunkichik paraq lawkunaman yachankichiña wawqillaykuna imaynataq kachka carro purin apuramanchu manami allillamantami chay uchkuchakunata pawarispa purichakun y qunqaytapas chay uchkuta pawanaykaman huk carro qhispiykamuspaqa chukaramusunki chaykunaman cuidakustan kay vía los Libertadorespaq purin carrokuna pésimo mana dueño kay carreteranchik chayñata riki chay kayllapin dejaykusunchik kay rimayta chachun kay punchakunapas mas rimariykunapas kanqa kay fotochaman sumallatani gustaykullawasqa porque runam carrochan qhipiyku vía los Libertadores porechka kay Huancavelicaman yasunchik wawqillaykuna pallaykuna kay Universidad Nacional de Huancavelica chaypi riki kachkan movilización toma de local nisqan chay sinchkanku kay tayta rector Edgardo Palomino mana allintachu llankan jarqusunchik nispas llapa warmakuna organizakurunku wawqillaykuna panchallaykuna nisqa kaya toma de local hasta llantakunatas kañachkanku purmurikuchkan mana kunan kanchu clase toma de local en la un año también cuanta rika Universidad Nacional Huanta mientras que chayman topan pero llame que Universidad Nacional de Huancavelica incluso ñankunatapas lliwsi harkarqarinko mana chay toma de local tajaroranko lokallankotachu porque estudiante kuna qarika lokallankuta wichqanku rikao kay manachun kay ayakuchupis kay 2021 pi karqa toma de local 22 pichqanpis 22 pao kun karqa local hasta rectoratopas kañaykuchkanku y llevo paro kunapas kakurqa hasta vía Libertadores kunapas llevo taparqarinko chaynata rurachkanku wawqillaykuna pallaykuna kay Huancavelicapipas llantakunatapas lliwsi kañarqarinko chay sinchkanku manam toma de localta ñuqayku hatarichisaqkuchu manam kichasaqkuchu chay rector ripunankama rector ripunqa
Anchay michaja cosesja ñoqayku kaqlla kichaykullasaqku salonikumanpas kutikuykusaqku estudiakusaqku ninsi kay warmakuna wawqichalaykuna pallalla kaypuk minusyaykachisunchik qawananchikpaq allasta toma de local kaypish kachka waknaña warmakuna achkallañami kallikunapas kachkan yantakunapish kañakuspara chayna kachka wawqillaykuna pallaykuna chaynata nichkan manan rectorllachu ripunanqa vicerrectorkunapas imata pasakun wamankapi chaynalla rector nisqallanki rectorta kunan cambianqakuña Huancavillcapi chayna uklawkunapi chaynalla imacha rectorkunata pasanpas rectordomi yaykunankupaqa maqtataranmi prometerukunku yaqa imapas hinañinaspi yaykurullanku yaykuruspañata qunqarukunku chay prometikusqankuta cumplenchu warmakuna kayta ruwasun wakta ruwasun nispa yaqa congresista hinaña chay su alcaldepaq yaykuqkuna hinaña su alcalde malla imam alcaldekuna piñakunqa yaqa chayman yaykuq hinaña prometikunku tukuyta yaykurunku oficinapi tiyakuykunku haytarayakunku chay tiyanapi tiyakuykuspa pupunta tinkarispa porque llamkanmi hinapiqa uchuy kay toma de local nisqankunapas kachkanman mas willakuyriku wawqichallaypa nichallay mas willakuy kay programallanchikpi Ayoqchaykamunchkanchiriki kay redes sociales plataformas digitales nisqan takamalla haykapi tayta Alejandro radiota allichachiptiñanchik kutiykusunchik funcionachkan pero manan sumaqtachu funcionachaymi kayllanta lluqsimuchkanchik y además suspensión temporal chayta ruraykuskanchik mientras corregiconancama, Ricardo. Bueno, vas a corregiconancama. Hasta ahí nomás. A ver, Caipi, me encanta. A ver, saluditos para Freisito Curi y para Mariela Paredes Lagos, Vilme, Marina Ramos, Dante Moisés, Sainircito, Delfín Quicaña. Ya para que chipa, Galima Cuicuela. Bien. Tú con Anchiparrique, Caihuila Cuicuna, Rascachican, Ricardo. Ña jaina punchao rimar jaini ña jaina punchao chanin pacho pero ña willa kaikichik ña kai mama Zoraida Ábalos nisqan kutikun como fiscal suprema poder judicial kutikarachin kai mama Zoraida Ábalos tami kai congreso riki llullakunawan jorjorullarqa imapaq ama mama Patricia Benavenista imapas haykapas pasakuptin ama jorjoy atinankupaqmi ki liwrakirurqa Hokninta mandarorqa umpeman hokninta mandarorqa hokninta jorjoronku mama Zoraida Ábalos tachayn hokninta ñatariki vacancia nisqan toraronku y mama Patricia tañata seqarachinku natenqa kimsa challaña quedarosqariki kimsa challaqa manaña chay quorum nisqan kanñachu chay mayoría kanñachu llaqtanchikunapas manachu 50% más uno votante chaymi van anchay manaña kasqañachu wawqillaykuna pallaykuna kay fiscales supremos porque chay fiscal supremo kuna completo kaspaqa chay quórum reglamentario kaptinqa hasta fiscal kunatapas churanmancos jorjonmancos kikin fiscal de la nación tapas suspendinmancos jorjonmancos rico wawqillaykuna pallaykuna pero ichaqa Patricia Benavenista ama ima haykata ruratinpas ama jorjoronankupa atisapakuna liwrakeros hakurikao Nisqaypi nukninta umpeman mandaron mama Zoraida Ábalos tariki mandaronku mejor jorjoronku huktapas vacanciota joronku tenga kimsallaña quedaron mama Patricia Benavenista ñata suijarachema mama Zoraida Ábalos nispa chayñata chay umpepe caja fiscal pas kutikunña fiscal suprema paypiwan mama Zoraida Ábalos piwanqa ña pichqaña kachkan ña mayoría kachkanña fiscales supremos chay quórum reglamentario wawqillaykuna pallaykuna kay fiscalía ocupi manaña nisitanñachu kay Junta Nacional de Justiciata chaymi que Junta Nacional de Justiciallapiña kachkarqariki imaninchikmi suyapaya chay esperanza nisqan kay ama kay mama Benavides kutiykunanpaq rikao pero chaqaya Junta Nacional de Justiciata dueñakurunñami kay Congreso hukta kastankuta churaronku tin pichqa kaytaq kachkan y chay hukninqa paqlluronña hukninqa chullaronña rikao completo kachkaspapas hukninqa ña fujimorismo ari o fujimorismopa ari o manam nisqan kasukuqña kachkan huk miembro de la Junta Nacional Fiscalía
Hinatinmi chaywan kusisqaña kachkarqa mama Patricia Benavides manaña voto kanqañachu. Nitaq Fiscalía Suprema pues mana completuchu hinatinqa ya kunan kutikuykosaqmi maynapas hayk'ana nishpami rimapakuskarqa kutiykusaqmi. Cualquier momento kutiykusqaña ñan tukuruchkaña riki suspendiwasqanku chay punchawkuna ya kutiykusqa hinaspa ya chay kusisqaña kachkarqa riki Pedro Castillo nishkarqani ña kay tayta Castillo rika mana chay Pedrochu sino que chay aprista Jorge del Castillo paypis kusisqaña kachkarqa ahora sí todos mis casos de mi tayta Alan ya chay Odebrecht kaykupish kusisqaña kachkarqa ya fiscal ninchik kutiykuchunqa temi llapa chay investigación ta lliw riki sirirachinqa lliw pakaronqa lliw chinkarachinqa lliw borraronqa videokunata llapa chay pruebas nisqankunata mana kanqañachu riki ñuqanchikpaqa acusawananchikpaq yanqa papellaña kanqa maytaq chay prueba no hay prueba entonces como no hay prueba no hay delito por lo tanto chuyay Ángel hinaña chay tayta Pedro hinaña Pedro discípulokunaya santuyña. Pero ichaqa kaqa Poder Judicial kuti karachin mama fiscal Zoraida Balosta hinatinqa ña kachkaña nisqaypina completuchaña nishkarqani yapatawan repetiguspa kay Junta de Fiscales Supremos ña mayoría ña kachka hinaspaqa hasta fiscal tapas churaykarinmankuñas chay hatiqnin fiscal supremo ima sutiyuqkunata chaykunata mana fiscal supremo sino que llamkaqkunata chaykunatapas castigaykarinmañas manañas nisitanñachu Junta Nacional Justiciata aunque Junta Nacional Justiciaqa manami que mama Patricia Benavides kutiykachinallanpaqchu sino que principalqa imam karqa Junta Nacional Justicia dueña imapaqmi kay Jurado Nacional de Elecciones chay ompe dueñanankupaqmiki ña ompemanqa yaykunqakuña pero chaymantaqa huk punchaña rimarisonchik kay Junta Nacional Suprema nisqanmanta rimarisonchikkuna tenkunanja nichkan ña kachkanña denuncia constitucional kay mama Patricia Benavides chaynataq kay Patricia Chirinospa contrampi chayta mana Congreso autorizanqachu mana aprobanqachu chayta manam kayqa yanqam kayna waqnam nispa riki sayapaq tukuspanku riki kay Fiscal de la Nación kutiykunankupaq yanqachanqa hinapish manaña sirvikunqañachu. Poder Judicialman entregaykunqa kay Junta Suprema chay denunciante hinatin Poder Judicial Sechon Poder Judicial pasayapakunqa mama Patricia Benavides hinaspa mana munakachanqachu justicia rurayta hinaptinqa kachkansi hina kay Junta Nacional Suprema pa makinpi ima ati kay paqwayta kay mama Patricia Benavides jorjorospa huk musuq fiscalta churay kunankupaq chay atininkupas kachkanñas kay Junta Nacional Supremapi. Entonces ya no necesitan al Junta Nacional de Justicia. Pero Junta Nacional de Justicia nisqaypina mana fiscal yapaqchu mana mama Patricia Benavides kutiykachinanpaq sino ompe Jurado Nacional de Elecciones pewanmiki. Imaynay chaykuna rinqa chaykunata anchik ñawinchashkasunchik kay punchawkunapi rikaw. Chaynapi kachkaña denuncia constitucional kay mama Patricia Benavides contrampi mana chayllachu astawanqa nirqariki kaqlla yapaykunqa Fiscalía Suprema Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos mama Delia Espinosa kaqlla mañaykun kimsa chunka suqtayuq kachun suspendisqa mana como fiscal de la nación yachu astawanqa como fiscal supremo kaynin cargonta dejachun pero a la fuerza y dejachunta fiscal de la nación kasqantapas ankay tamriki nisqanriki kachkami chay iskayñan o bien chay denuncia funcionaronqa mana funcionaptinqa kikin fiscales supremo kunasa huynakuykuspan decidinqaku hinatinqa manañan kay mama Patricia Benavides mayninta chaynintapas kutiykuyta atinqañachu aunque Junta Nacional de Justicia kachkarqa pay pariki suyapayanincha esperanza es gracias Junta Nacional de Justicia kachkarqa manaña atinqañachu ñuqata suspendiwayta porque miembronkuna ña chullarachinchikña kajaya huk runanchikña ñuqanchik favorninchik votaq kusisqaña kachkarqa hinata kunanqa mana kay mama Zoraida Avalospa kutiykusqanwan wawqillaykuna pallaykuna astawanqa chaytas qhawarishkanqaku kay 22 de mayo
22 de mayo ta jawaris hakanga kai mama Patricia Benavides kahya kuti con gachos Fiscalía de la Nación man y chachon pajo y Jorge hakanga como suspendida por 36 meses chay pesos garikao que 15 chunco socto aquí ya cumple con ancamaja pa nombra chicos hams tocorongaña tenga ya manaña kangaña choriki maina taña monas swaps ya angaña chikutigo y aguanaconga aunque o kachkan o ñanko narika presenta con Tribunal Constitucional man presenta con amparo con aman ima con aman yarika chay kachkan ñanko na jarika pero por pronto adiós mama Valkyria chayña tarike fiscal nichkanta tarike taita juez supremota kay ñañan Emma Benavides jawakta porque el fiscal supremo es mama Emma Benavides wanike rexinaconco parlanaconco rexinakuskan parlanakuskan kasqanray kunichkan averagocha jam sayapakuchkan que Emma Benavides va mejor lluqsichaku chay casumanten hukta churaykusonche hukyo hapikuchun chaywan kachun riki chay justicia nisqa jamanam chay justicia torwachkankichu nispan riki rimarishkanku awqllaykuna pallaykuna petitorio kachkan desde el 8 de mayo que janiba pasa semanata chaynata ña mañaykusqakuña enatenqa kay juez pasluqseron enatenqa ñañan Emma Benavides ya adiós uchkuasi suyachkan riki kay Emma Benavides tapas chaynata riki chaynallata a ver kay pikachkan riki kay último kay rikao chaytawan chura kayllata ña chirimachaykusunchi porque ya con aeroanme lunchiramos allá kay tukoruspa apelación tarike hoykullanko kay Nicanor Boluarteman chaynata Mateo Castañedaman chay tarike primer juzgado investigación preparatoria nacional rike chasquiykullanña pero chay chasquiykusqawanqa mana nisunchu ya lluqsironqañam nispaq hasta wanqa chay tarike decidinanraq kacharinan humana kacharinan allinmi presentamos kay humanam ninqa chay kamañata kay investigación masta purishkanqa de los huayquis de la sombra luego kay primer juzgado kay huchankuna hawarispa mana hurquykullanqachu ichataqchum sayapakuykuspa Boluarteman sayapakuykus Boluarte pagaykuptin ichataqchum lluqsichaku su detención ha sido ilegal ni maykurunqapas chaykunapas kachkanmaya chaykunapas kachkanmanyari kawaqchalay panchalay bien kunan eso se ya ripuchakosaq pasachakusaqña solitos para Flor Espinosa Marina Ramos y wakajkunapaqpas kay programanchik uyarillasqaykichikmanta paqariñari kay mas willakuykunata qipiraykus chaykamullasaq ari mas rimarinaraqmi kachkan ichaqariki con digitalización lluqsimuchkasonmi mana cortaykuspanchikña quizás cortachaykusun solamente por emergencia o manapas imapas haykapas pasakuruptillaña rikao bien continuamos hasta mañana chau